Dan gula andi anak dua. Putra gula ni ke bini kapi. Mun cangkrenaan gula lambok. Pertama laki. Kedua bini. Ya coba cek dengan papareng. Lahir pertama bini. Oh paling kedua laki. Akhirnya ngamal laki malamalan. Cek pun ring tani kan bodoh. Muntro laki agempang. Ongke di kanan turun di kacer. Kan bodoh sini kaki biasa nih. Muncang pangeran tak keti laki bakun bini. Padahal gula nguti ongke di kanan. Keng turun nih kalau pai cek turun demu. Itu mugi lakuna. Cagila. Turun de oloy kok. Munrek lambak banyak putra aja tak masuk KB, masuk KB. Bagi mun lambak mun makin jak sekecek sompet makin ni kok. Macam-macam beda pilkades, pilkada harus sebarang. Lambak dak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Hamidi Zainuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tahiriyah beserta seluruh jajaran majelis keluarga sesagat batin kaula amul ja'aki, sagat batin kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan semulja Kiai Ahmad Rianto, ajunan Kiai Haji Abdul Halim, ajunan Kiai Syamsul Arifin, ajunan Kiai Raja'i, ajunan Kiai Zuhri, terjukan tak kalep ajunan Kiai Mukri, pendek seteja Kiai, seteja guru seampun hadir nyuwun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian batin kaula tak uning di asmaipun. Namun meskipun batin kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat batin kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa, pemangku desa Aing Panas, ajunan semulja Bapak Muhammad Romli sarjana ekonomi, sebatin kaula taati dan batin kaula amul ja'aki. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, wali santriwan dan wali santriwati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam bangken
kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringi hadir alengki eka di tempat dalam rangka khawatim atau Lailatul Musamahah atau Haflatul Imtihan awil Ikhtibar. Setada lain tujuan kaula ben ajunan kalaban acara perpangkian mangken Kak Dinto keng niat asyukur tasyakuran senomor 2 asalametan. Paserah syukurin ben pasera nyoonaki selamat eki Kak Dinto putra kaula ajunan makana perlu sampai ibadah aki mantan nih kuadi nikah saking dari penting ben parloh muljana ilmu saking eka parlo putrana ajunan sampai beda kuadi nikah argana jutaan mun saya kata tujuh ikulan nikah ngencem aki mabara gila ya lain jak gula keng ngampong Kak iki tak napa lama keng oleh nangin cemaki sepenting ibrik katujuan kia. Ini saking dari penting apa? Putrana sampian saya bun bara pajubaan ibriin odeng ibri egel seragami. Kenapa kok demikian? Saking dari muljanah ilmona Guste. Wa kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarifun indallah. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan ilmunya Allah Kak Dinto pasti mulja. Egi dah banggi. Putrana ajunan ben putrana orang lain pada. Cuman kita nah putrana ajunan oning asolat, oning ngaji, gelak tanya aku kitab deng sebarang. Kula gelak bek takok kia takok kula saya tanya aki tak tahu saya jawab apa. Alhamdulillah kula tak beri pertanyaan karena mun ding penting aki putrana sampean bi kula renjeng apa ada. Mun beuten apa ada paling make lain buah neto. Maksudnya buah pemikiran. Wahahahaha kok. Mutu Pak kering apa yang panas re. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus bersyukur? Sebenarnya kalau membahas nikmat Allah, maka Allah yang menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ada orang aing panas teromito ngan nikmat Allah, maka nikmat Allah Kak Dinto tak kira bisa ebit. La ikhtibar imtihan itu tidak membahas semua nikmat. Terlalu banyak, ben bektuna terlalu sekuni. Ada dua nikmat secara garis besar yang kita syukuri pada malam hari ini. Yang pertama, Allah apareng dek kaajunan potrah. Allah apareng orang aing panas nak potoh. Nikmat napa ta nikmat? Anak nikah seagabai bapak napa Allah. Susah senyampit aja. Saya kebayang anak ni ke bapak napa Allah. Bersah jawab Allah je. Saya kebayang anak bapak ibu apa bapak tok? Bapak ibu keh kok. Seusaha manusia semadati Gusti. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya ciptakan manusia min sulalah dari saripati min tin. Manusia dicipta dari saripati yang diambil dari tanah. Jadi penciptaan manusia itu semuanya dari tanah. Sesuai pernyataan Allah, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ikabai katana ibabali
ben bakal epa cegah derita. Ayat ni kamu nikir pikir yang aing panas ni ben cobik sepapo sekalian. Pada tanah, nggih. Nabi Adam juga dicipta dari tanah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun. Aku lah apal maki fayakun atau dicipta dari tanah cuman beda. Nabi Adam tanpa proses. Celot, pel, lalu celot nika langsung ejabui. Celot, kun, teti, fayakun, teti. Sementara orang aing panas lah ini min sulalah dari saripati. Dari mana saripati? Mintin, asal tanah kia. Tapi melalui proses ring aing panas kak dinto ada nase dari nase dari padi kok. Nase dari beras dari padi dari tanah bungka. Bemundak bungka aku nyaman bu. Mun karo konco ngetok gaya apa? Padi. Ya koncong penting bungkana ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirana seedar oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan saripati yang disebut dengan sulalah. Dari sulalah itulah pada akhirnya berproses menjadi manusia. Cepon orang aing panas namen kacong tumbuh kacang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasera sematati Allah. Pasera se usaha manusia. Ing manusia make usaha amun cang Allah tak dadi tak kira dad. Urusan anak nika kuwi lebih sampean taruh noro gak karo ki ngagebait dok dadi tak oning. Pasera sematati Allah. Buktena cek ring tua taruh noro. Banyak ring tua ni ketero anak laki kapan keluar. Tero bini kapan omber, tero koning kapan metopot, ton. Kok tidak sama dengan harapan anak kak dintoh, kulibit sampean cuma usaha, kasokan Allah, kasokan pangeran. Dan gula andi anak dua, potra gula ni ke bini kapi. Muncang kerenaan gula lambo, pertama laki, kedua bini. Coba cari dengan papareng, lahir pertama bini, oh paling kedua ang laki. Akhirnya ngamalaki malamalan cek pun ring tani kan bodoh muntro laki agempang ongke di kanan turun di kacer kan bodoh sini kaki biasa niki muncang pangeran tak keti laki bekun bini padahal gula nguti ongke di kanan keng turun nih kalau pai cek turun dem itu mugi lakuna cagila turun de Allah kok Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa maksud tak? Allah lah yang menentukan andi potra napa punten, tak andi napa punten. Tergantung paang kasokana Allah. Allah selebih oning kau leben ajunan napah langkong sae paringi potra napa tak paringi potra. Seta andi potra tak usah kira pikiran. Allah sing oning Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pangeran kak dinto selangkong kau besa oning bahwa lakar bede manusia langkong sae tak andi potra. Akhirat tak andi. Bede manusia kak dinto bi Allah langkong sae banyak potrana. Akhirat andi potra. Jadi potra kak dinto beni urusna manusia kasokana Gusti Allah paparing dari Allah Subhanahu. Mun rek lamba banyak potrana je tak masuk KB, masuk kapi. Bangki mun lamba mun mangken jak sekecek sompet mangken ni. Macam-macam beda pilkab, beda pilkades, pilkada harus sebarang. Lamba dak apa. Kimak mangken. Pada keng mangken ni kau ring bektakoan. Tur kadang beda sego betir deki mun anak banyak ipakan na apa. Cek kau betir masalah de eureun kak. Ku lebih sampean ni kait tangkung rezeki. Nah, iki na bangki. Napa boleh kalau orang aing panas nih, kau bisa munduk bisa sekolah, bah tak bisa ada kerja tak sekolah lempo. Gini bangki. Wa ma min dabbatin
Fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap hewan, setiap makhluk seajalan bumi rizkina tanggung sareng ajunan pon Guste. Keng cemacem bada rizkina sebanyakan, bada rizkina secidian, bada sesarena malaraten, bada se tak usah nyare bi Allah tanggung. Pasera. Kiai, kiai ini kata alako, bada kiai ngelak duduk kan. Ada lagi. Keng kiai mah kita alako. Deurna nyaman apa tak nyaman? Coba kiai sampean. Tengok kiai Madura banyak ke kamah, mulai dari Bengkalan, Mekasen, Sampang Sumeneb bagian para kiai. Tengok tak alakoh, tak ancuan keng dolu maraja, mobil raja, rajina. Apa sagelaknya? Rajina raja dia remah. Habis aku tak ngeltuk telur ada gini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lu kok bisa demikian? Manusia kak dinto cepon ulama beda semakom makom kasbi, beda semakom makom tajrid. Ada orang tidak usah berlaku, tak usah alakoh maksudnya. Isu penting karena ngerti dan ngeneng. Yang tak terima ya kalau mikok mulia. Hanya ku tak lesung ada. Ku les semalam makin tu ni kesemalam mungkin telur kali kak. Kini jika je benda remah tu bukan kimas lepong ki paju kok. Pongki benda gonceng, benda tidak gonceng orang ngak ani Roma. Semalam mungkin telur kali ku makin. Buk tu mau dipok kelak ini berat dan nikah. Kedua kantoh kata loong ni Roma dek. Lem satu. Arab pun dalam satu. Saya dalam Jumat. Benda bacang lapar. Makin dalam Jumat mun kenyang dedung guna. Makin dalam Minggu mun lapar muka seblukan. Mun lapar ngakan. Ada roh mulai kada kelompok di nari kada. Ada grup bahaya tu betul ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ya mun lapar malam Sabtu bahkan kana malam Jumat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah maaf berkat dia. Harra. Baca aja macam pengajian ini diberi berkat diberi nasihat. Butuh apa pengajian ini? Mun tak percaya lepas coba sampean. Kulit mun api datu. Berkat saya lihat. Ku tak ibu dia tahu lian dia apa tak melo berkat. Maka tahlilan mun tempo apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasihat saya lihat keluar. Maka sambil la ilaha illallah sempat mele cukup sejak raja. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha illallah ke. La ilaha illallah pan raja kai sabar deui. Arami aku pak tersinggung kaki hukum. Ila karena kau nak sing muslimat dan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi rizki manusia itu oleh Allah sudah ditanggung. Cuman lakona. Jadi macam-macam. Kalau para kiai tak usah alako kak. Karena makomnya makom tajrid di Allah tanggung. Ya ini kak malam tahajud. Kol telok jaga. Asli nama kering tani jaga kiai keng makan sampai. Pun kiai bajang nunggu sobu, mari sobu, solat berjemaah ngimamin, mari namulang sampai waktu isrok. Bajang, mari solat isyraq, molang boleh sampai waktu duha. Mari duha solat, pukul setengah sanga ngantuk payah asarin. Pukul 10, tok. Assalamualaikum, tamu datang. Dari kak dia mah, aing panas kiai. Parlo napa? Beda acara, pola ajunan kesokan Rabu, malam beda acara haul. Oh engki bisa, amit kiai, engki 100. Lagi kan? Aja mun ka seorang, mun ka dua. Benih pakun 100 kan saya ketan kak. Benteng yang panas ini. Maki kampa pakun 100 kan segemian senyumkan. Kopi kon ki aida karin ini. Ini karo berde na maki muda lah noro. Cukup nasarin.
Ya terus. Makanya cek pun gurutan gula. Allahu yarham Ki Haji Sarkasi bin Abdul Hamid. Gurutan gula tu mana debu. Cong. Rizki namonus saja cong. Bernatelok. Bode sepada bi belabbe. Apa laba-laba itu? Laba-laba itu tidak bekerja. Keng raja tabung. Belabbe ni kan cuman aku bayi Roma. Pah neng dubara adikir. Pada bi kiai. Bodi ponduk madrasah. Neng Allah masukani. Dari man kak kaman min haitsu la yahtasib. Dari arah seta iki pangki. Belabbe ni kan aku bayi Roma neng tak agulian sekali. Lalak lebet tekai yompa. Rengik lebet. Ekakan. Dah coba buk sampean dah cak laku sekali. Pula budi lalak lebet mari niki. Pula budi reku lebet ben rengik pekak kapi iki. Makom tajrid. Ku lebih sampean makom kasbi. Anjak pala zikir pada ben kiai masa apa tak tanggungan. Jelang motif ai mulai lekuk sepuh sampean. Sepuh jak turun di langker. Tasbih poter sampai kol 12 cak toleh sekali kak. Njak matuan lebet pah ngocak poter tasbih na cong. Pan lapar deki kelat tasbih na jeko. Muntak terus sengar tasbih naring ya. Bada sepada ben perek cek pun kurutan gula. Perek jare mah. Nyari ke tetangga dek ke Cileu, iyak ke ngalle ke Timur, iyak ke ngalle ke Cirejo. Pasera di tingkat kulibi sampean ni ke pasar, alako, nukangi, seni ke alandu. Ni kan termasuk kelompok perek, termasuk seni kumik dia perek. Ahahahai. Bada telko ni nak kinaling katase. Sekam masih paling utama sateja pada saya sepenting rizki na iki bertakwa da Allah Subhanahu. Iki beribadah da Allah Subhanahu. Terus kadang beda orang ni rizki na banyak dengan dia penyakit cercer. Cerai dua kali. Pentai sompengan bangunan madrasah salah tabrik pesen nyumpeng rongaroh salah juga nak. Bikok lagi bela je cak pada bera, kau tu nak ceplau. Cak dengan saya dinak jo pang tak pada pas. Tapi mun saya dah jo kan nyerong. Dah saya dinak, ia mau keroking dah ia mungkin siapa tokang. Iki nama ki. Pada bi orang ni ku bal-balan, penalti pah lopon. Luar aduh orang dah iya dia iko. Enggak sing tokangan saya luar, kelekung main futsal. Kita nendang lah gentang enggak ada. Jadi pala tak nyumbang, ai lecak nyumbang sak kasak lan neng sene kengki. Malah tak dadi penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kaula ben ajunan bi Allah Subhanahu wa taala paringin tip-tip seanya maputra. Setak saja manusia bi Allah paringin putra. Mun benni keng kasokana Allah. Mun benni ngangkui rahmat Allah. Orang aing panas tak kira andik potra gak dinto kula ben sampian beni margana pulan alake abini make alake abini muncang Allah tak andik tak kira andik potra ye mun kadung andik anak make tak alake andi Siti Maryam bu Siti bohong huan Siti Maryam ni kata alake keng Allah kasokan andik potra lahir ketika ngandung Siti Maryam melapor kepada malaikat Jibril walam yamsasni bashar. Bagaimana saya hamil sementara saya tidak pernah disentuh laki-laki. Apa kata malaikat? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Begitulah Maryam. Kalau Allah berkehendak tak usah perantara, tak usah sebab maka kita alake mun Allah kesokan ngandung lahir makilah tak andi lake Siti Maryam tak tuman alake bahkan tak tuman iseting reng lake ngandung ben sampai lahir andi anak alhamdulillah bengkalan makin banyak sinin tu Siti Maryam bengkalan mun aing panas tak ada bidana pramila gak dinto. Potra saya paring cidak kaula ajunan murni potra gak dintoh paparing dari Allah Subhanahu wa taala pramila gak dintoh menemangken kaula ben ajunan hadir kak kantos pertama niat ibadah berniat asyukur ke Allah kaula ben ajunan bi Allah pele peteti kabula saya paringin potra manter tetia manfaat manter tetia sebab keselamatan dunia akhirat amin Allahumma
Amin Allahumma. Ini kan nikmat sepertama. Nikmat senomor dua, Kak Dinto lebih raja dari nikmat sepertama. Nikmat panapa selebih raja dari nikmat anak saya paling akidah kaula ajunan. Kaula ben ajunan beni cuma paringi potra. Senomor dua, potra saya paring akidah kaula ajunan bi Allah beteti potra saya ngerti ilmu syariat apa jeng salat 5 waktu ngaji Al-Quran oning halal haram bisa apolong kalaban ulama. Kak Dinto nikmat selebih raja tembang nikmat anak saya paling akidah kaula ajunan. Bapak Ibu hadirin, luar Madura banyak orang setro andi potra bi Allah tak paringin. Luar Madura banyak orang seandi potra banyak mun anak andi anak lema keng anak lema tak ada saya tahu macam bismillah dekat keng anak lema ada saya masuk madrasah sekali keng anak lema tak ada saya apa je ngak kebaik nampak potranya banyak mun tak nyembah dekat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kau leben ajunan anak Kak Dinto kebaik perantara kebaik wasilah mik pola anak budian bisa ngibe ku leben ajunan dek ke swarga Allah. Amin Allahumma. Makanya makin sampean nih putran sampean saya wisuda makin saya manteni makin nih kekulaku bakal ngibe sampean dek ke surga Allah. Amin. Amin Allahumma. Mangkana putra Kak Dinto kula selalu ngabada iman Kak Diman. Putra Kak Dinto kula ben sampean mun la kadung parengi bi Allah. Sepenting kula ben sampean jalan bagus pasti ngibe keselamatan. Ibriin putra tak sempat asakolah ternyata putrana tinggal dunya. Kenapa? Buat saya sepenting kula ben sampean sabar, sepenting kula ben sampean ikhlas ben ridho dak takdir Allah. Ibri anak kita sempat munduk ning at-tahiriyah, kita sempat asakola ning at-tahiriyah, pah atinggal umur, maka anak nikah bakal ngibe keselamatan. Mik Kak Dinto lambek beda sahabat andi potra kini, potrana sahabat Kak Dinto atinggal umur, sosa sahabat luar biasa. Bi Kanjeng Nabi ientarin pah Kanjeng Nabi ajabu, ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki cek sasos samu Quran ang mati kini kaki tak bunga ayo mun budian i akhirat kaki lebet ibeng labeng swarga anang kaki adente swarga tak gelem anang kaki sekeni masuk swarga mun tak tege orang tua dua masuk ke swarga kia ring sepos andi anak tinggal dunya kini pa ontong sampian pa sadar sampian pa ikhlas sampian mun putrana sampian kini tinggal dunya Kak Dinto keng tante sampian bakal masuk swarga. Sampian seandi anak-anak kini ternyata anang tak sede tine cekel. Yang jak giring bertahadis dia pahengen kanan. Abu tang anak petok hu mate sekali kan anak. Wala merdua ngurjaan cekel lemak le mate. Mindak muni rasa ruang pualaben. Tinggal mun esabe ka madrasah esabe ka pondok putrana sampian Kak Dinto bakal dadi putra sing bekas warga juga. Amin Allahumma. Nih kesek kocak amal tak pegek nika. Makanya Kanjeng Nabi ajabu, idza matabnu Adam in qata'a amaluhu. Bami odi di mesetrum ya. Yang di kilometer TV. Idza matabnu Adam nalekana anak Adam mamponna tinggal dunya. In qata'a amaluhu illa min thalathin amal pejeng tak bisa ikalakoh ngaji tak bisa ibaca zikir tak bisa imaus. Semua amal orang yang mati itu putus illa min thalath. Telok selok pegak kak telok buk sebekal tak pegak orang ampun seda keng beda telok kenceran pakili kelem kubur tak buambu. Yang pertama sedekatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, toman nyumpeng ke madrasah, toman nyumpeng ke masjid, masjid temangken yang kui asolat, nyumpeng ke madrasah, madrasah na yang kui nadoman. Maka setiap kegiatan ikhlaku kencerna akili kau orang sesetu. Kelas hitung, alala tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani dakaun wa irsun wastibarun. Kelas hitung, maka ketika kelas hitung anadoman akili kencerna ke orang senyumpeng. Padahal orang senyumpeng ampun saya tidak bisa ala kau kebagusan. Keng pulang sedekah yang kui. Maka teti kenceran setak ke peka. Amin Allahumma.
Kelas 2 nadoman kia abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani. Kelas 3 fi'lun thulathiyun idza yujarradu wa babuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangjabbi ta ibri ekikiri heka. Pak kasunakal sunadoman. Kelas 4 wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ring ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Kelas 6 bek nakal sunadoman benih nadoman beri ong ke atas bangku neku bak neku canteng bencek-kocek pahidar cendar kola Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaminin asyarafa. Abuh ke Hamidi tak betah dari telum nyampit kia tak gempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape. Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nangi bare. Cocok ko padahal sing ibare sing ucak cocok dia. Kasabe maksud tengari aki sape nah. Nggih. Selama digunakan ibadah madrasahnya, mengalirlah pahalanya ke dalam kubur. Pertanyaannya, peengki ya kula ben sampian bisa nyumbang ke pembangunan madrasah. Bede saya bisa, bede saya tak bi. Yang nomor 2. Jami. Tuh, mana kan agini latikan. Cina kan kalau tokok sekali kula pidato nih. Jadi nak anak kula nyengkukan cana bulan ini gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, amal sebekal akili kalum kopur, amal setak gak peka kak dinto ilmu seamanfaat. Nika benih kelompok kula bi sampean, nika kelompok kiai, kelompok ustad, mun kula ben sampean tak melu, jak kula ben sampean tak ngajar nggih. Sedekah kula ben sampean belum tentu beri. Ngajar kula ben sampean tak andi kesempatan ngajar. Tapi si nomor 3 kula ben sampean pasti andi. Panapa? Awaladin solihin yad'u lahu, nak foto soleh yad'u lah seatu akidah kau ring sepo. Ahli tafsir hadis menyatakan as-solih laisa biqayyid. Anak kadin to tak kudu soleh, sepenting adu aki ka ring tua bekal selamat. Bentak bisa adu aki mun anak kak dinto beni lulusan madro sepora, mun beni madrasah tak kira uning maca yasin, ring sepona tinggal omor, mun beni lulusan madrasah tak kira maca yasin, sepora, mi bisa maca yasin, keng lulusan madrasah, beni karo keng etunya, kopur, masuk ke dalam kopur ring sepona, yen tadi bi anak maca aki Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, 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 melok terus aki, setokang karo yasin itu. Turjaun bebuntan tak oning yasin terus aki yasin tok libali pada karena hadisnya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Saya maksud sahuruf kak dintu bani alif lam mim, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Satu huruf dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 20. Maus yasin oleh kenciran 20. Mun pah yasin ini beli 100, ku tak oleh 200. Makanya ngaji ke kuburan banyak banyak daripada terus aki butuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Tempang butuh lah yasin beli-beli. Nggih, Yasin, 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 Yasin. Pada sepenting ikhlas insyaallah pada detik ganjaran. Nih kemundi anak, mun bani anak saya sentra ke kuburna bapak. Iki napa iki? Mikirin entar ke kuburan mun bani anak tahlil dan petongare, tatangga sengon entar nika cuma petongare kan.
Mari nak, Pak Polwari nak, mun tak yun ceng tak kira antar. 100 are nak, mun tak soro tak kira dateng. Nyibu nak, mun tak yundang tak kira hadir. Keng mun anak benih karo keng Pak Polwari 100 are. Ben bekto pasti doa aki. Nih kamu anak, mari abajang. Astagfirullah li abi, astagfirullah li abi, astagfirullah li abi, astagfirullah li abi. Bapak umpama tuman andi tusah iki bemate. Keng mun di anak inyo anak kisapora ketika dintok gemet tu sana bapak. Amin kau teh. Allah cengeng. Mutu pak kering apa yang panas sudah baca ide jen. Embuk pada mata. Sebut kias menambung. Astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Epak tusan esapora, embuk tusan esapora. Amin Allahumma. Majadi ing mati kia, sebutnya mana kia, pada esapora kia bagi majadi oleh barokah penakan pelan lulusan madrasah. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Astaghfirullah li abi wa Ara, pemiagin lagi bro. Berde saya. Abani misnari din nak misnari Roma. Bayam mbak mulai nak. Beda jalan lain selain ke laut kan togi. Banser toro aki bunte mulai nak gula. Benih misnari compok ni kekeng contoh. Mun bi anak itu aki selamat ada tak selamat tu. Pramila gak dintok. Nah. Nggih pokoknya baca TV apa yang sampian. Ya make cak madura kan ngerti malaikat dong. Egi na bang Ki? Ki sampian ni kau pala cak Arab tau ning cak madura padu. Pala uning cak Arab tu aki. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina. Setokang, si tak tokang. Pada mengejak matura. Allah abdi nanyo onda ajunan tuan. Sataja pamausan Quran dikir bentahlil pada pak akidah. Sataja orang sepos ampun sete. Kaya nyai bapak embu dari pada. Tak tahu apa sah. Cak apa sah pada. Ya pada tak tahu. Abid berde Pontianak mulai ke matura. Apa sah tak tahu. Lada nyandar pun temera langker. Kocan apa miring dia. Mak lihat temu bi malaikat tak tahu apa sekali. Pahangkat tak nengah. Ya Allah. Saya baca gelar pada Pak Aki kapal. Embu macam dia. Oh ya, matua beri jadi. Pada Pak, saya ingat dah. Can malaikat can tepuk kecolong ngarai. Pada tak apa, saja kibrit saya ingat dah benar akan tukar macam dia ingat dia. Oleh karena itu nikmat terbesar orang aing panas ajunan paringi iman. Paringi sehat, salah selain kak dinto paringi nak foto. Nikmat selebih raja dari nak foto saya paringi akidah keajunan. Nak foto saya paringi akidah keajunan. Pada nak foto saya ngerti ilmu agama. Kak dinto nikmat saya paling raja dari nikmat anak. Karena makai anak paringin, king mun tak ngerti ilmu agama percuma. Melo nyiksana, melo malaratah, melo repotah. King ketika anak kak dinto pengerti ilmu agama, sampian makin payah, sampian makin repot, sampian makin musakkoh, luang biaya. Keng ontong raja ketika ajunan saya nak foto bekal meselamat. Orang tua tu sana banyak. Orang tua banyak kelakuan maksiat dak ke Allah. Seta tu sana ekibah. Kanjeng Nabi seada bumun pak nak foto lulusan madrasah adua aki. Katina apa coba kanjeng Nabi? Ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. La anung kunung tu sana orang aing panas cek banyak maksiat tak buambu ke pangeran. Ekibah mati kita atobat. Keng mun bi nak foto itu aki, mun bi nak foto yen tadi ke kuburan, mun bi nak foto selamatin, maka tu senaring tua si banyak kak dintu ancur atal-talan gara-gara anak foto. Seh lambe ki ngoden atau man isabak ke madrasah, anyu anak kisah pora dak ke Allah. Semate ya akhirat keton gara-gara tu sana tada kencerna banyak. Matur ke pangeran, aina li hada ya Rabb, aina li hada dari kak dim kak dintu pangeran. Kenceran mi banyak tu sami tada. Hada bistighfari waladikalak. Ari gara-gara anak kaki anyo na kisapora tak bu ambu. Ring tua kau tuna masuk neraka. Gara-gara bi anak ngerti ilmu agama. Yang kes selamat. Iki bedek ke surga Allah. Mantir tepak kering aing panas saja hadir melembangkan. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Untung napa tak untung? Bejra napa tak bejra? Pernah milagak dinto, tore dua aki areng sareng. Dadi nek nyaman tasakkuran. Dadi mangkene ku sebagai bentuk faroh, bentuk seneng kaula ajunan. Kaula ben ajunan paringi anak, salah paringi anak, pah anak berarti orang sing ngerti ilmu agama. Kauntungan sepaling raja. Mari na tasakkur, tore pah asalametan. Mana bi tasakkur, kak dintoh ngakoh dek kanikmat seampun mari paringi bi Allah. Mana bi salametan, anyo nikmat dari mangkin sampai bekto si bekal dateng manter nikmat kak dintoh tak ikala. Nyo onaki ka Allah, nak foto, na manter bi Allah berarti nak foto solihin ben solihat. Manter ilmu na manfaat. Manter ilmu na barokah. Keng dan kuda selalu ngabeda setiap pengajian. Ilmu kak dintok tak kira barokah. Mun nak kana seajar ilmu tak aja ke akhlak de ke orang sea paring ilmu. Pa alemin, pa benyakin ilmu na, pa benyak beli kitab. Keng mun tak aja ke akhlak ke guru ilmu na tak kira manfaat. Mun kelero entah di kuda ke Bengkalan tapok colok gula korten genten. Ngoto saya tapok ini. Tapi ilmu kak dinto mun masalah ikon tak melarat. Makanya saya pun As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, tabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu ni kak kor lali beli apal. Kor ngaji benter. Kor tak ambu alim. Saya melarat wa barakatuhu bil khidmah. Barokah ilmu. Ma makna al-barakah? Al-barakah ziyadatu khairim minallah. Tambahan kebagusan dari Allah. Banyak orang pinter yang tak bener ya. Banyak apa tak banyak? Banyak. Jadi orang gak dinto paling penting beni ilmu nah. Manfaat ilmu. Maka Nabi kanji Nabi jabuaki. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu nala beda keng tak iya malaki. Pada ben pungka tapi dak buana. Mun dak buana kebayi nampak. Tak ingi bu? Tak parlo pungka parlo buah. Semangkaro kene pungkana keng buana raja. Kampak tak yabi. Ti nama ke pungkana kene kor buana raja. Batangki. Kene pungka keng buana raja. Saya tak saya bu. Makai pungkana raja mun buana kene. Acem raja mun pungka keng buana kene. Untung lancem. Acem. Dekat jangan bisa ada bu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Mun ilmu tak ikun aki. Ada faidah nak? Ada faidah nak? Bahkan itu buaki. Tapi punten andi ilmu kak dinto. Bentak andi ilmu. Pakun lebih utama orang andi ilmu. Tapi cek pun orang andi ilmu ni kak. Pasera orang sengauni ngidak situng ilmu. Walam ya'mal bi'ilmihi mu'adzabun qablah ubadil asnami. Orang andi ilmu keng tak iya malaki. Kak dinto budian lebih bahaya. Bahkan masuk neraka. Keluan ben orang senyembah patung. Situng bakto dan gula teman ngaji. Nyereng hataman. Hadratus Syekh Haji Maimun Zubair sarang. Beliau pernah menerangkan. Orang andi ilmu keng tak iya malaki. Kak dinto pun seksa lebih awal dari orang senyembah patung. Pah dia guna kemaimun. Iya bener. Orang andi ilmu je mun tak iya malaki mu'adzabun qabla ubadil asnam. Kemudian seksa pakeluan ben orang senyembah berhala. Maksud tu lebih bahaya, lebih bagus. Arab pami seksa ka ada karena tuli keluar ka ada. Jadi bani orang alim saya tak ngamalaki ni kau bani pas sebelum nyembah berhala pah masuk patah keluar kia masuk ke ada bulan keluar ke ada. Jadi ilmu kak itu pakun amanfaat meskipun tak ia malaki keng cuman mun ia malaki manfaat bani karo ikres sebi aben tibi pakun ikres sebi orang lain. Jadi ilmu kak itu mun ia malaki bani karo kaben tibi karing lain bukan amanfaat. Anak mun ngamalaki ilmu maka kaben tibi teti selamat karing tua bisa ngibe ke swarga. Keng mun ilmu kak dinto tak iya malaki maka tak bisa ada manfaat ke orang lain. Tak ada buana. Seandi ilmu pakun lebih utama itempeng orang bodoh. Karena ilmu kak dinto pakun lebih mulja itempeng setandi ilmu. Wa kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarif syarifun indallah. Mun la berhubungan kelaban ilmu ni pakun mulja. Egi na bangki. Egi na bangki. Maka debun mak ulama ai ngaku
Kota belarutan lah. Ini kan mun tuku kan berempar kan ini. 7.000 nih kan. Larutan ini kan 7.000. Si 7.000 nih kan mun eta nga dagang. Mun eta nga kiai 100.000. Tangki. Ki mun dagang 7.000 nih. Teku lagi ke kiai 100 nih kan. Matur kiai. Bini gula ampo kesurupan. Mun malam ampo pahacur reng mun dadak kita langkong kiai. Wae ganak selepo. Mulai berempa kan? 100. Melekung bah beli boleh. Sampean seberi kas. Engki, keng tak beres ki. Alhamdulillah kiai, bah sadar kiai, bah beres ki. Ame kiai beli boleh. Kancing aki kita kok masuk boleh penyakit kiai. Ganak selepo boleh berempa kan? 100 boleh. Kita angki saya lebih tongi butit 100. Benih karo saja larang, cek larang. Mun saja larang ini ketiti 10, butit 100 pun iki. Apa napa? Berkaitan kalaban ilmu. Iki napa ki? Dokter, ntar ke dokter sampean. Tanya aki, sakit napa sampean bu? Dan gula sakit cetak biasa nah. Pagi kini kamu keduduk sakit, gula tak kuat. Cetak ni keluar nang konang dok. Oh nyaman mau keluar nang konang bedai butol leterai. Benih-benih keluar nang konang hewan maksudnya kabetengan kas. Ngabi dokter eko, angang. Tutup. Berapa dok? Petong bolo. Angang petong bolo. Itutup petong bolo terus bak bolo. Mi bisa larang. Ngaku ilmu. Tetimun sampai ia malaki ilmu ni kebenih karo kabun tibi kau orang lain. Mangkana anyu on ke Allah mantir ilmu na manfaatah. King ibul ina boleh ilmu kak dinto tak kira manfaat. Mun orang seajar ilmu kak dinto tak ngaku ngaki dek ke orang seh andi ilmu. Mangkana dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada bab khusus. As-Syekh Az-Zarnuji menyatakan babu ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Bab ngaku ngaki ilmu ben ahlina ilmu. Pasera, kiai, pasera, guru. Dan kule sering mangki kak iman kak diman. Dan kule kebel setiap pengajian, kule pengajian. Papolong ben kiai selain. Mun kiai selain ibri aku ageni, kule jak ibri aku raja. Mun kule ibri aku raja, kule singino matodus. Engki. Ben boleh tak mabuk. Wah, toman kule ibri aku senjeng. Kapan sebab yen kule pah paderen jeung ben cetak. Nje pada rem ajang kule orang. Sementara kiai selain ibri aku ageni, dak rem singino makule sementara saya guru na tuan rumah ni kasih nemu ni kule nikah. Mun kule saya rejek benih kiai, benih potran kiai punten. Kule benih kiai, benih potran kiai, benih lora benih. Kireng biasa. Mi yonceng keng bulan genteng. Beda iya. Mun tak berjanji tek kufu tu nei barok no. Ku tak genteng salah genteng raja. Keng kapan turun di mobil pah ngocampuk. Ni keni asli ni. Pentong benang ku wari kaki kok bu. Ni keni asli ni kok. Meni. Letaro kadang hal gak dinto kak. Mungkin cepon orang keng niat ngurmata kiai sendiri jauh. Keng carana kelero. Karena kiai sekitar kak. Seguru na tuan rumah guru tolang nggak. Nemunin gula. Gula ibri akuara. Jadi guru tolang nggak ibri akuara gini. Makanya gula mau tak keng arjeng gula tak gendong. Oh gua. Gula sering ngebola iman kaman. Sampian nih kecak ada bita aki kiai. Kiai ser abai mulja aki. Keng coman sampean amul jaki kiai sendiri jauh cek sampai suul adab dak ke guru semulang saben hari. Sering dan gula mangkini kemudian pengajian pah marabu kiai dari Sumba Tengah, Pak Ajubaan, turun dari Pajero, suruh bandah, sekel petong polo degai ngak gedong itu. Turun dari mobil, wala al-badru alaina, arpu salam nata kok tak milo, kadarin tak kok tak milo asalaman kiai dari jauh, tegane dak soko na kiai na saya ngajari alif. Punten la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita diajari untuk tidak membeda-bedakan kiai. Saya rasaus kiai, cek ta'assub, cek fanatik, para ulama muljaki. Beni orang yang ilmu dan sebeda ide dan saya muljaki. Keng hormat ke kiai dari jauh, cek sampai orang ngajar ke guru tibik saya ngajar lip alipan. Terus kadang banyak mungkin nih ajar di situ tempat. Mari nikah, wah ngalih pun tuh kecoba. Alim, mulai kat kampung tibik, apuh guru saya ngajar lip alipan bahasa lakap tidak bener sekali. Beri dapat ada? Apuh banyak dina. Mantir bi Allah selamat. Amin. Amin. Siapa orang benih Khalil Yasin saya ngocak kak. Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris ibn Abbas yang menyatakan
innal muallim wat tabib kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama. Guru pada ben tabib mun tak emul jaki tak kira manfaat ilmu nah. Alim mun alimah pinter pala abid sing ngaji pinter manfaat mun tak takdim ka guru tak kira manfaat ilmu nah. Kare alim maka pinter tak kira aguna tak kira manfaat tak kira jalan-jalan takut ke Allah Subhanahu wa taala. Mantir selamat dah. Amin Allahumma amin Allahumma. Coba ulatin bagian ulama sidati. Coba ulatin bagian borokana kiasi ke bebe sampai makin bakun tak beka. Ki Abdul Majid tabata sering guna setiap pidato ngabala. Ki Abdul Majid kadin tomi barokana raja sampai putrana teti orang raja kapi sampai kasantren barokana akili mi bisa. Ki Abdul Majid ketika muntuk kadin to luar biasa aja ge hormat ben akhlak dek ke kiai. Ketika atana etina amutla nas ing masa diajam pahe colpe nas ing santri kabingak ke ajam ke Abdul Majid Allah torot nasi jelek akan diajam padahal deueureun ki lain ara apa mi nasi ero deueur ke ajam re ajam akuru napa artinya mun ka orang ngaci mun ka orang akuru make ajam akuru ni ki Abdul Majid tabata ajam kiai yang kekuru mangken ajam kiai putrana kiai panangis seret-seret ibeleuy haram malaben cek panangis rapo ku tak lora putrana kiai dia ki nyampit make putrana kiai mun bener kok. Harus sesuai kebi. Torot bisa apa sudah ngunceng kok so. Minta ngunceng silem kandem rogoi. Cek le temu makin gini gerer. Ya makin gini pun gerer. Oh makin raja mun lecak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya adik-adikku saya pesan, aduh lah tal-talan tu saya. Saya bila nak tanya berat. Wih, di. Allah. Kec. Akhirnya jeling engkau, aduh. Pahitina aki kok. Tu aki, mentir Allah putrane ka betina putus solihin solihat amin. Mentir ilmu na manfaat barokah amin. Ben mentir bisa juga akhlak amin. Mangkana patang jaga tu di kampuli ka, di sekolahan, di ustaz dijaga. Jaga akhlak kacong, karing tuan apa bagus. Depak kacompo, ting sepo si malay. Jaga akhlak kana ka kiai tengate, sini ke bu. Mun lai keduain, madrasah embon lang. Iroma ijaga ki buru de menak putre makalai kanto ibali akhlak yang mun depak kacompo biar yang tua pah ikyo ja iru cuwi tak kocaan itorot tak kodungan itorot tak gelanun itorot budu ni ka pramila gak dinto jaga areng sareng insyaallah mun lai kampuliin insyaallah bekal tetina putus selesai amin bekal tetina putus bagus amin akhlak ka bekal becce amin mun la akhlak ka gak dinto becce pah bisa aja ga tata kramak napa napole banyak ilmu nah sakoni kor manfaat insyaallah lebih bagus daripada ilmu sebanyak tapi tertilan-tilan celaka. Qalilul ilmi ma'al barakah khairun min katsirihi ma'al halakah. Sakoni keng ia malaki. Paratu ke Allah tertilan-tilan saya insyaallah lebih barakah lebih saya etempeng ilmu ni kebanyak tapi tak ada faedah sama sekali. Kenapa saya tertiaki ilmu kak tak faedah ben tak faedah situng taqdimul ilmi wa ahlihi qatu emul jaki ilmu ben qatu emul jaki orang seandi ilmu kika dinto para guru para kiai mun la emul jaki insyaallah manfaat barokah orang lamba kak dinto langrang orang alim sapa ora ten kula beni tahkir mun si alim ngarang kitab lamba kapi kula beni abah ulama kasah orang matur ni ka lamba selim alim ni ka malarat dok pada bi mangkin alim kapi kengreng lamba ring matur kita alim kak dinto pan mati tadi bujuk sete tadi bujuk sampai matur sampai mangkin tempat bujuk sampai ring matur nikah dari jaba mun ka matur rombongan abisan ka batu ampar kasta tengki kasta marta jasa kapanaungan entar ka bujuk matur di benar puan ka matur kamar tajasa kabatu ampar abu kula imar tajasanya koltung malam tak mengkikan dengan untuk neng iada datang sabis dari Malang keluar datang boleh dari Mojokerto datang boleh dari Probolinggo sampai tak nemu kenengan ring Bangkalan tibi acual to di ban pecot di luar saya di luar rebuan nyari borokah ke bujuk matura saya matura tak entah apa
ring mature lambek kak dintu banyak partu ka Allah. Mi banyak teti wuju sementara ring mature kak dintu lambek lo pas lem alim pada ben mangkin situng ring lambek kak dintu luar biasa juga akhlak ben tata krama dek kasaanya makiai. Orang kona kak dintu lambek kita pa beni Fathul Muin, kita pa beni Fathul Wahab. Aja jom coba yang kiai naik. Ada yang kiai coba jong iko. Yang kina bangki. Kiai lambek ni kemangkana setuh teti bujuk setuh teti bujuk setuh teti bujuk percis mana yang panas ni mate teti jerengkong mate teti jereng antar pada teti dan jalan keselamatan amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya merjaki Allah saya gak dintoh sebisa pada Pak yang ngunceng boleh apa tuh ke madam saya cek nyaman. Abi datu ji sajam bu. Mundut jam lagi nojang dugaan nih guna. Ada apa bu? Tambahin. Gula haram keng bulan jauh bu. Jangan tak jauh gula semalam tak turun. Aslinya gula makai compok. Mun tak tegai suruh turun tak teman turunan ke ada gula. Berpengajian. Keng bulan gula jauh. Tak ada 40 jam dengan tukar compok kak. Ya benar le sajam lah dengan tikut cem. Tak boleh sajam sabi datu gula. Tak boleh. Mau necem mati jadi bega pengajian. Mau necem cengang iki bedana. Orang tak berkiron toron. Ya kenging kaman tu ama aja. Seporan. Hah? Kenging udah sana aja. Kondisi payah kak. Buk semua lesu gula karena malam pengajian arampe siang ngobori arampe gelak seni kemangkin arampe dia. Jadi tikal ni sekoni edeng tengki muncung boleh boy. Antara Allah pada selamat tegak hajat. Nabi pada bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Nabi pada salah asli umber dari keintingan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Senau sambil kerja semoga saya pada pak poinnya pahami ben bisa ingin kangen ben bisa ayam laki. Amin. Allahumma. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai punya borongan itu. Tore wah tutupuk, iba kon tutup pas dene compolok teman nutupan tukang buka ngedok udah. Pengajian kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqah wal khatim lima sabaqah. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله واختمنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلاب الطاهرية اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا
salam salimna wal muslimin bin nabi wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.